Tia from NKOMOPA TV so eni da bia ka chem sa mamre ni amane na ye de esom mo druba bi se ni ejina mu anu hu se enye sunsunsem eni abepie mu abu akwa asema so abo na abosom kese ba akwa friend se Apomasu a nimti enyina ene eye atonie enti na ya bedru ha ya beji emu enchiremu yesina na ekwa apaso wo bedi bayire na apaso kɔ no eni mu enchiremu no kame ho na afei ya mu enchiremu emfa emma konfo okoma Apomasu ewa ha na akofi agyeman wonye nipa sabe foforo ewa NKOMOPA TV so ye ni na de ahia ene na baidie no adruso me ane na namum na apaso nkomo no woni kan emfa emaye edini de onim dada MC Rapture wo subscribe na wo share na wo like e beboa ama mamra ni amane na ye di hu dwuma no atimi aye krabehwe na akwa aba na omote se wa de to ya wa da roma yesi udi bayire na ene na wo ko apaso na Apomasu yasimu wo mu bebre bo mi nchemu na yanto adwuma di ne so yo ane editai da tifo na hwefu na ase okay eto so e da se be ma di yanko basi ya do eto so da se be ma mi black e o tun fo se tutu ane na na ma ko and eto so me be ma e ba ti ma ne asema so ona ne ba ti jase okay we say there on the pass one. Okay. So we never made the buyer. Okay. Apomasu any the buyer. Okay. So you afibia e piano for. All right. And stand I bet me e di aka. E what say your man na nanu. E di. I mean, so we say penny dali we are. I said you need so asa. Pia. The penny folly di we are. And I see enya bi. Edi na wada sa na mane na amamre na yesi Apomasu mu wo mu enkorabata ene na sefo ehwehwe ya so me pese ya na mahwefo wo mu na woduru ba bi ne de 7 no dane no kotokra na sabi wanya yiraba Apomasu wo mu de ko sa Apomasu na ba okay woni chirem ya wo piesi ya wo menu okay ene ya wo mensa wow piesi no wo ntotroso wow ahafo okay ntotroso okay menu no ewo atuni okay and so I have sa okay and I had the ne mota okay omo menu ya kasa bibia ne mota beka ne ba okay ento ye ha and obaba bo asante man okay wa baba si sante ano ewa ha no eja ma papa enti ansa no papa mu ebeba aso be bibia na ye chesa baba si ne be so na ne pa no so apapọ papa mama ne say eyewura ote kokọ so bi say no baba kenti ene a eja no wada wo ma wo me enko e no si na ma ne mota ewo asante me ma u secret ne say ebere bia ye no obedi nkomo ade sa wo chia about my he wo chia suma kwa he no wasa chia wo pemso ene eye asante ma wono mu di mu akoten ben ewo wuduma oh ana asema obi say sabe ya boss ma post okay ewura otum fo say tutu na na dia wow ya sentiment nyina etia okay asebi ewura bantsma jase me o dia pa popo bantsma me so abega pa posom santin okay e dua bi kobo dua bi so asa na be kopo mu a akofo kia bia me ti se bantsma hene ene asma se hene adawroma ene nya ba bi se e try okay na yesi Apomasu afashe no mo start free apaso enti ene wo kwa apaso na apaso dwuma die ben ene ye kodi wo wane apaso ayeko ni nyina ye amane ni amamre okay debi eku atomofinyo ya okraman unya dapre okay sabi nana no ni di ya intimi ni di okay te woni yakofre ye nana no abusumnya sai ene nana no nsamafo amo modwane adi na yakara mo no mo so ho se adabi ye nana no mu si eja bi se awachi ejo mu didi bibia wi ansa na ye na ye wo aduro no no ye so etumi dibi e de aka ya no enti eniema ne niema ben de ne de na ene ye de kwa apaso e de akoya ma ene ye de nana no nsa kwa komo mo ejo mo bayire okay ahabayire okay ye de ko ye de omukosia okay omakoko wow omotofufu okay ene omudwan ene omunyema ene edika de apakomo mo wo bi ye wi aya babesi atumpan so amama nananom so edi agro ama obia
I say na nan mo didi am ya wi nti o say so nya bidi na adenti na Apomasu nko a ade sɛ ahabayɛ yɛ wɔ bayɛ bebree dante kuna ne nyina bi wɔ hɔ na so Apomasu de ade sɛ ahabayɛ secret na wo me ne on me na ase okay be di kan hia ye ka to say Apomasu o ye kwayem brand yeah o ye som tano yeah ejo no kwayem oti no kwayem nuane kwan e na oti ahabayɛ ye nche danya ye say ye kwakodi ahabayɛ okay e kwayem oduane ndu na mo awda no akwakoto enti na panefo di bo se bibi wo fi a ye kan tra kwa onko pa bibi ni e me nkwa ahabayere wo hwehwe wona oti enti oni ba bia wo enti na duane a wono de o te kwa ye mo no odi no no eno nso na ya ahabayere e na tun edi na fashion pia o se ma wadaruma o hwefo maka cho to control fi o se mi sumai animani kame ho tamachi ye nyina bebo anan ni akọ apaso ni akọhwe de ekoso baya ye fufuo enkokọ enwan ni nyina ye de hu mfonyini ene de bekoso wa apaso de bema na mo nyo ya subscribe share like boa ama afufuro enhu nyuma pa amamani amane adwuma NKOMOPA TV yafa ede ato ye ho so MC Rapture maka cho se de dika de ditie ana de bro kame ho na me ne ho ane nana Kofi Ajiman ane Apomasu ade hye nyina ye kwa apaso amamne be kwa obia wani project si je de bebro NKOMOPA TV we serve you better kame ho na nyina ye nkoje asem no emu enchire ora for ye dika de ato anim dada se NKOMOPA TV we ene eniema eye Apomasu yede ko na apaso ena hu ye ohu dwampa wo chiadua wohu nkosia no wohu se bayre no so ka ho aha ena wohu se afei eye enkokọ ene eye kosia etona ye fufu a enkosia gusio no ni nyina ya amamre ene amane ni bia yede ko apaso akwakoye enti ye nyina beko na de besi obi a no wosu ani etimi aka ho yedamase yeguso kame ho ni nyina mom enko apaso
Apomasu ya ti se ama ya ti se ne na mi wura enso so di media bi a hye nsa me bo amane ye bre no kura enso me di mi nya ho wa bra a wo ma mo no so na se me kan ho ni nyina ekọ oman egina ho ani se ye de ba yin kura le bolivia medie na wudie no ye nyina ka wachi nti ye ntimi nyo muda ye ba na mpaya obebo amakuru no amakuru ne tumpon ntimi ye wo that's him that's you bro that man na me kosu afiaso da madawruma e be mo didie se be egrum na mo didima bi fita ya so nya bidie no mma ene mo nwan mo nyina ana kafra o ana mo kafra yo atma kwa ba de nya kopon ba jinsan mo asase bonko fin san ya monsa adam pansa ojagun san eso mo no yansan nkodu kwa plan san eso pron san eso ba kotokoli ba jinsan mo da he ba jinsan benya kwa konsan ana do for ba jinsan mo apem ba jinsan na so plan san na ka so ba jinsan mo afi kwa plan ba jinsan no the two na ba jinsan no tano bo se ba jinsan awro konfo ku ba jinsan mo konfo kunsan konfo na 13 san papa ko so ba jinsan no adama ba jinsan no na probia santen san ana ko so ba jinsan no na ko na san na ko kran san na mo ba jinsan mo ba da wo ma ehunya ha ehunya dan nya ne huma mabo hwi no aba bede sada pon sko wada ma afia no ahia na aju de fiada ja wada ma ye ba ni aba aba mo wadidie ja wada ma o ma no nananom ese nkwa de mo bibia la o asema asoma nkwa so o asante hene nkwa so bantma hene nkwa so bantma ja sen hene nkwa so asema asoma enya nkwa so o yire no o ma o nananom o mo ha o mo akwantwom akwamfowa watramadefo wajin sanu no mata church na pa mabo bodi asem sa akoko butu ebu so no ma ya pese minkum nyani ipa dedefo wase kan nkwa posko ye nimbe gwa asem bia kan de eja wada ma se be bu se be nya do bi nton san fence ne bu shefo ipa kwa ma no konkomo so de abon kon so eja wada ma afeda ye ba be gina hanom amane ne amamle bia ye de ma ho enne wada ma ya saba ya ba na eja wada ma wa na kan asem se eche ya pre na fiafe eja wada ma e wa fia kwa pro aba beche ye enti boni bia na di kan ya asda ne eda wase ya wada ma oji sanum no wata church na pa na da ya nimu yi o se tweja mponya me no asase ya mponya ma bo bo pa na fia ye kwesi mu ade muso be ye se mo pa na pale ye ye ban so sem ye sika sem ye djuma sem ya se trem ye bibia be so bia mam na ye di amaye ne o pa ba mo bo na bo pa am na nya bi ne djuma sem asem mo bo na am na nya bi na wale sem ye sika sem akontu sem e o da ba be da wo twebita no na fa me da no se be eburu wa paso de every say wo free han kona afda yan samra na obi aha ne na ma ne bia wa ma bibia koye dia ma se ya de na ne ye di se be eburu se be nya de wo nkwa na wa hoden aso se be ya le abeka nipa ho an na ko ye bo achi bidin e de so se wa da wo ma munyi ya de nya fa ko achi
na mo nya yewura e ba ntme jasehne Apomasu ye ba ye won na so wasene wo de wo ba ye kwota odim o ye kwasene odim bibie no won mo ato nsafre na wo ba aja wada ma sra kwa de ma no the sra nyincha de ma no the sra odo de ma no the sra sade de ma no na nipa body for se kan nko ye na ye jasehne asema so hene ba ntme jasehne na ni megu asema bi aka wa Apomasu aja wo ba ye nipa bebre kura town nipa bebre se ye wa e so se enye wa aja wada ma nipa body for se o pese ye nim gu asema bi kan wa Apomasu ma bi kan na jase ane na mpanimfo ane na busia de se be busia be nya obi ntonsan emfa nhyɛ busia fo nipa ko Apomasu mama na konkɔmɔ so abo Papa man ko mo sa mo so be de le da pa de wo bi da na ma na ntia mo ko fa bi da pa man na da wa da me no afida no na ka to kan se mi da ko che dia da wa mana ka sa yo apa dan de na nsina na wa mo de ni bi bia o de so be ne mo ka ta chi wa da ma se bi se be nya do ne ma ene se bi se be nya do bi se o na o bia be nya mo na fe se o da ma da mo ina fu ma so adia ma ne o nya be ma amna ba be so no no fe ma be yi Pensa qua na be ba. Apomasu ada o no now wale se mo bwa ngwa pa me ni pa me ko ti ma be yi mo aye pa ko ko sa pe on pe mo man ko Na me casa. we wani to sai ka wa se mo Yo, Apomasu adi samu
Asabono ya kwambre Asabono ya kwampie kwa baby ablo yo adama kwa bade nya kwa bade nsan wasase Asabono ya nsan awro de no konfo ku baje so kwa bla posh baje ofo na ntete e ja majin sa na ko bia san na ko ya baje san no na ko ka baje san ehun ni aham enya no mama buti abaje san ofo ada wo mo so mo na ene agide fiada ja se bi ebru se bi enya ado ese ne ni dia kapim we ene kapim we je wada ma no peje bonini ye wan ka se wura se bi ebru e bant me ja se ne e na wo shop no na se ma so ne ja wada ma ne di kan wase wada wase enya ado wase wada ma wona na busia one ne dom ene ma ne yire ja wada ma ama fia kwa pro aba beto no ja wada ma ene aponsu didi dia na wo so mo no se bi ebru se bi nya aponsu didi ja wada ma ye na no shop wo ne wo yire na ku fia jemai se bi egu se be nya do ya ka bu mi ko ense mo dwan po tu adia e ma wo ja wada ma asema so men na kwaso ja wada ma unit committee ene se bi egu assembly man se se be to so aba adia na no shop wo ka tro nya se ne be ya be ye ne mwa na mo be yi ni papa e dia ma no nse ne be ya one na adwen be ye ba ko mo betimi dia bu asema so man ja wada ma mo go yi kwa hwe akwani na ni papa ne fo be pa dia wo se ka ko na no se bi egu be no dua bu ni papa dia ye mpe no wada dia ka cho nyana se baja wada uruma okonfo so bo no ban na dodo na nisa na oson takrate ya wada mamba boa pana mbeta na church na pa na mo mabɔ ni bi anka konfo ene abusu nyina asema so nyina nkwaso ya wada ma se na be ya ono niwula eye baafo nyina so adwen be ba ko no betimi di akwa akosom sante hene mo bi nka se ntini o babo ni ko se ka no nko pasa besi ama se bi ebru se bi nya do wa di nyina na no shop u na ku ase ama bi aka wa so ya de ase na se ken ntana ka to ehunu nya ene nya sabi obu sabi nya mu wura num gu asa mo so mo num gu asa e kure dan po tue dia e de ma munni na mo nta church na pa na afia ye kwa wura m ye sika sem ya ho den adwuma sem bi be so bia be ya mare e ja wada mo so sere nkwa de maso ma nyina na chia me fo ye ne pani fo mu tachi e ja wada ruma ye ne ebo ha nyina e ja wada ma ye mani ya na num na ye sere nkwa wada mo bi nka se ntini o no se ka no ko ye nim be gu asa ana ja ye e be ye musuo e be ye san e da ba be san de se be ebu se be nya obi nto ensa mfensen bu shifo di ba ko de mu ncha na shumpa mfa that's it we don't put you there. I de ma mu ja wada uruma kusia ne san ye wura so mo no wada mu nana akwasi kojo ya wada mu kojo kasi akura kwantu sem da ni mo ta wada sen be yam be ne muwa ama sa ne man na akosu yi da ma ya wada mu
Eu acho bom não dar uma me com hana me to aso no oda da urmo o papa mata me church na pa da urma mo bin ka senti ni oda da urma sire sabie sire penya obedwe me ho adwumbo ne die o se ka nko ni mbugu ase de obi nko nsira ben send bu shefu oda da urma ko hana me to aso de mama sika na mehia sika de mehia che bibia da wada woroma se bi wo nkwa na ni sika se bi ye ko ba bi kura mfre wo mo ambopa am sade ni bibia adwuma bia so a waye amana kwa kodi ba bibia aseda ma bia mo am koda aka on fa aseda ma mo da ni kire ya